marajun cultura. Porque el incuachin linachin de que bulak al domish culpales escuali a Jesús. Hokan akuitim anulain anakwan ekwershin el achak ekwershin shin mushaklin sumlahik ekwershin mushaklin tuam ekwershin anuchakain pero sa domingo arantin kuli Jesús. Makwa an rejun ki am anchokosh kulpar rejun tohal mak. Nakiman resakashlan atin sakhalan atin sacrilegio. Karon arache balaan. Chokash ke alhun pacto marahun la juramento in limaus. Benkwa be anak kwan nishkwas kuitsin. Tento naklao kwang likatuam kwang likanawom anri husi mata nashke likakwa Dios kuilao inkana kanaw likarucho chokosh kulpal mejor makul. Porque tokob ako. Marak tokob ko. Chiskulpal. Tentobi anak kwan laonak ut karubit ka manu pare anak lain kwan kin sa khuli chahel sa khuli railal sa khuli mahelal sa khuli mag anak enak kwan li padre shoto lamak ma kwan li padre kuyuk lamak anit kuyuk re sash kaba pan li padre nakaantish kuy lamak na cheman re orden sacerdotal nakli Jesús kita kesa choshak arukish chere li solom keliro sash pencha na Paulo Atyukeshan. Liani teshkuy, teshpas kushpalish mak ere, tekuy tesachish makechan. Ana anish angel jun, le casantil iglesia católica. Ana Juan Rusil, Juan Shabilal, kaut anaklao to kwang sa santilal. To kwang sa chuam li Jesús. Charu naklao to kwang sa chuam li Jesús. Naklaata kulits ekwali Jesús, kana kakukin. Lahat na kanaho rilopal, hosh chuam, hosh kwanghik li Jesus. Pero kilaat makat sa li chanushi al makala na wob chirish to kwankat sa limag. Mag li jokat al salabe. Shiwaan. Kaut manakaan sa kali Dios. Aan sa kali mayek makat chunak li mayek hual nim tarak chiruli santil Chiruli chosha makachi khunim la mayeh. Aanch mayeh li